Sanibonani, yanibingelele yamanyani ntokazi. Kanti-ke nazi ihamba phambili ngaso lesikhathi. Indaba ethinta o-MEC esifundazweni sase-Gauteng. Zibambene phezulu, akunxabano kuyanyiwa. Kuqhubeka umsindo phakathi kwe-ANC ne-DA. I-ANC ibhalile i-media, ikhiphe i-statement ku-media ngokuthi izolo ntambama ngabo-9 ibizomemezela o-MEC bayo abasha. Yathukuthela yagana unwabo laphana i-DA ukuthi ayitshelwanga ngani indaba babeqinga phezulu beyotshela i-media bona bengazi bathi-ke angeke balibeke olwabo unyawo labo. Ithi-ke i-DA izingxoxo ebekade bebe nazo ngaphambilini bezingakaphothulwa mayelana nalo lolu daba lo-MEC ukuthi i-DA izothola abangaki o-MEC kanti i-ANC ithole abangaki regarding izihlalo lamaqembu omabili anazo eGauteng. I-DA inesihlalo eziwu-22 eGauteng kanti-ke i-ANC inesihlalo eziwu-28. Akwaziwa-ke ukuthi bazokwabelana kanjani labo MEC babo. Beka nje indlebe ngizolokhu nje ngik-update ngokwenzakalayo kwamanje nje ngithi nesale kahle.